Kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puledu Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ke kubor mentaka step. Menteri rang bado kari ulayo benekren bad Shubhanshu Shukla ubadan hak International Space Station henen kesni. Ki Wildlife Sanctuary bad National Park ha Meghalaya kelayo ekanam babha haka Management Effectiveness Evaluation. Bad ha Manipur lepelat yakakot di Emergency Diaries henen kesni. Ka kubor ke babenia. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulayo menekren badu grup Captain Shubhanshu Shukla ubreyu astronaut henen kesni ubrang dan mentah hak International Space Station. Menteri rang bado ulaong yau Shubhanshu ba mentah ude unong India uba jengai tam nakari hendrai uba jan tampat bad ka donot ke India bad ulaong ro ba ka jingya linti Shubhanshu kadi kejing sedang jongkaya ke batemai. Menteri rang bado ulai kubleyo Captain Shubhanshu na kebentag nega mission jong Captain Shubhanshu Shukla ulaong bosngo sarong baniyo mi khmat ya ke India. Sho ulaong bahapo ka jingyalam jong Narendra Modi kari kelaple ya ki babon ki kabu sya ki samla bach ki breu baro baken pen urlong ya la ki jing angnut. Shubhanshu Shukla udeu astronaut banengkong na India baniyo syong hakane ke International Space Station. Ki jaka balayada hapo gajala Meghalaya kelayo ekanam gababha katkum ka Management Effectiveness Evaluation MEE balapenlong da katanat Environment Forest but Climate Change jong ke Sarkar Pedeng na kebenta kasnam arhajar arpo hado arhajar arpusan. Ka report jong ke MEE kede ke balapelat da ke Wildlife Institute of India. Da ke jingyo eka skor bah nrupusan poin pranyo nak sispa ki Wildlife Sanctuary bat ki National Park ha Meghalaya bon naki kelayo eka nam good. Ka nongkelam Wildlife Sanctuary kelayo eka nam very good da ke skor bah nyop kundai poin iweh nyo nak sispa. Ka MEE ke badai ka jingkemi bat jing pensyongdor ya ki National Park bat ki Wildlife Sanctuary kelakmi ya sauspa laipu prateli ki jaka balayada hakelengkari. Ka jingyo enam na barokhat ki National Park bat ki Wildlife Sanctuary hakari ka skor jingki kalong hendreu pusau poin sau iwei na kesispa. Hendreu teli ki jaka balayo jingyada ha Meghalaya kidai ki balakmi katkum kane ka MEE. Ka nongkelem kadai kebuan halordo kebelayo kenam very good. Kat ba kabal pakram narpo siju bat bakmara pecha plant wildlife sanctuary kilayo ekanam good. Ka Nokrek Ridge National Park kilayo ekanam fair. Menteri Ketenat Pulih Putih Kejala Meghalaya urakam sangma ulaong badai bandan ke jingkala ha kerukom bahikai ya ke physical education ha ke thop pulih jong ki skol ka Meghalaya wat ha pedeng ke jingdon sab jong ki kena ha keleng kejala. Urakam sangma uong ba kane ke subjek kadai ke bam shim lakmi ha kerukom ke badai ban shim khia kat kum ke Pulih Putih bat bon na ki skol kim shim khia ya ka. Ulong ba kadon kerukom ke bam shim na shim khia ha ki skol ha gini gisngi ke bamenta da ke baong babon ki shutip syapang kan ke subjek hendrai kim le ai syapang jongka. Ki samla ka balang Katolik na keleng ka than stelam mingi kidang lumlang menta ha ko hima ha ke jala Nagaland na ke benta ka Regional Youth Convention ke basan ke bala sedang mana ke sinto adiang bat ke bankut la syai ke sngi. La penlong ya kene ke convention ha kayeng meneba kamaria kanong yarap ki Kristan ha ko hima. La penlong menta ke kenti da ke Nagaland Catholic Youth Movement rangkat ke jingit reilang bat ke North Eastern Regional Youth Commission jong Indian Catholic Youth Movement. Menteri rang bado kari Narendra Modi unia sami kesembo perkat jung bat ki breu hakari bat syabari rukumjo ak program Man Ki Baat lengba ka AKASHVANI menta ke step ha ke porkat wei baje. Kani kendai kesien ke basispa arpulai ba menteri rang bado on ajingkran ha kani ke program basisen sibnai lengba ke radio. Onla banyo ekne ke jingkran menteri rang bado na baro ki network ke AKASHVANI bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla aru banyo na YouTube channel jong ke AIR News, ke DD News, na ke jong ke office Menteri rang bado, bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri rang bado ha ke ketin Hindi, on pen sengau say gijing pen kela ke ketin Khasi, jantia bat garo. Onla banyo sengau biang gijing pen kela, dado shibet janmiet ha ke por prabaje.
Kani ko kubor kawan Chapi naka AKASHVANI Shillong. Naka AKASHVANI Shillong ini beteng biang ya ka kubor. Ha Manipur ikakot balai kerteng di emergency diaries ha kabau menteri rang badu kari Narendra Modi ukan mau ya ke jingmat akapor batrekam ke emergency ha kesenam syajar kendai sepanya pusan ha kapor budang long unong tray RSS badang samla. Lapelat dau menteri rang ba barem bad unong ilam keseng BJP ha Manipur UN Biren Singh. Lapan long ya ke program ban pelat ya kena kakot ha ke office ke BJP ha Impal nen kesngi ha ke baki nong ilam ke BJP ke ledon lang. Habakran ya kejingelang UN Biren Singh ulong bakani kakot ke penken mau ya ke por ha ke bala suspon ni ki hok sensyar pat ba ha India bad ke emergency ke de ke por badum ke India. UN Biren Singh ulong ru ba ke jinglong jingman ke jela Manipur kalanang kambha. Ula penpau ke jingkermen ba kinong ilam ke sorkar pedeng bakin kemi ke jinglong jingman ke jela banla ban penuan pai biang ya ke sorkar balajit dakipat ba. Menteri ke sorkar pedeng Dr. Jitendra Singh ulong ba kapor badum ha pedeng ke senam syahjar kendai sepanya pusan bat syahjar kendai sepanya punyo kabakta ya ke jingim jong baro kinong syong shnong. Dr. Jitendra Singh ulong ya kene ha bakren ha ke seminar bala penlong ha po jong ka samvidhan matya divas nen ke sngi ha ke yang dorbar thawan ka Delhi. Ulong bakane kelalong kapor jong ke jing sospon ya ki hok jong ke sencar pat ba kejing khang jong kejing dak luat kilat pathai kubor bar kejing kem pathar gi breu ha kapor bala pentrekam ya ga emergency la plai dru ka kot halor kejing dap san posnem ka emergency ha kari India Wei kena bakat prasnam karta na Shillong un mikmat ek India ha ka Mr. Earth International arhajar arpusan kabanlong ha Bogota ha kri Colombia nado ka arpulai terek hado ka laipui terek unailar Uni ukena ude sumit karmandai ubade nanong mensong ha kanong ba Shillong bad ubalapau bah ha kirensan boper da kejing ai tilot jung u bad kesap kejung u ki bahayeng jung u bad ki bai trailang ki ai ka jingero bad kejing ai mensiam jung u bon la banra ya kalama jong kari ha kani kerensan ka bah khmat jong ka perthai uni ukena ude ubaladun benta ha ka modeling bad uladon kerensan boper Kajing isim beta badang shen jung u kedai ha ka Mr. Iconic Jowai arhajar arpusan ha ka baulayo ya ka nam ka baar. Ya ka jingyat kirel nagalenti rel balasya akta ha ka jing tua kendo lengba ka Jatinga Lumpur New Haflong ha ka Lamding Badarpur Hill section jang ka Lamding division on penkiem biang kendiat nadu menta kesni. Latmu ban play biang ya ka jingyat kirel nado ka khatar baje mensngi hado kapor nreu baje la shibet janmiet ha ka balak milenti ban penyat bet kum bajulong nado la syai kesngi on kam ailat chwai kirel ki bakit mar bat ki bakit ya ki bam ki ban le Tripura bat ka Thambarak general manager ke North East Frontier Railway Chetan Kumar Srivastav ulalit jurep ya ka ne ka benta ban kemi ya ka jinglong jingman Ha Nagaland ya kesni ken mau ke baar pun riau yau Captain Neke Zakwo Kenguru se ubalayo ke kusnam Mahavir Chakra hadian ke jingklat no jung u lapan long min kesni ha kashnong Nerhema Peza ban ken mau ya ke jingdan nadia jung u ha kthma Kargil ha kesnam syajar kendai spa kendai pukundai Balapan long ya ke program dak Indian Army bar ke Assam Rifles lapan long shwa dak ke jingbo sentio bar ke jingthang ha ka Amar Jawan Jyoti. Bat kattu ko kubor kalakot agane ka step ka balawan chapina ka AKASHVANI Shillong. Ha ka por prabajeng ni so ab Delhi station nagbenta ka kubor ha ka tin hindi ka banbot ka kubor ka tin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong snap bah ka por prashteng nagane ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala agenda partan prabaje.